Dobar dan svima, ja sam Beše Ove. Leo. Danas ćemo pokazati kako downloadirati Minecraft. Pa hajde da krenemo. Idemo na Zamunda. Što mora na Zamunda, a mislim da sada imate account, zašto prošli video je bio za to. Idemo katalogus. Pogrešno. Catalogs. Catalog games. Тук пишуваме Minecraft. Значи само Minecraft, потом ќе ви... Ти ви се зад верзиите. Да. Evo je... Evo, Minecraft 1.8. Znači, nema ni 1 gig, znači gigabajt, mala je. Sa pickaxe. Sada, znači u torrent ili u torrent default. Znači, ok. Inače ova open with mora tuka. Ok. A sada ćemo i da vi pokazamo kako da je instalirate. Čekaj, ja više imam taj torrent, zato ćemo ga izbrisati i opet ćemo da probamo. Dobro, ok. Mnogo brzo i lako se instalira. Zavisi to od interneta, tako? Da. Ako vam je internet kanta, onda će biti sporo ako vam je brzo. Evo, simnulo se i idemo tu. A ako nemate ovo tu kategorije, idemo tu i stop. I tu je finish. Ne mora ni da radite to, samo onako sam to napravio. I evo je. Minecraft 1.8 ima ovakav štit. Sada će se instalirati. Evo i sada ćemo vam pokazati kako i da je instalirate. Znači već snimamo 3 minuta. Nadam se da će još malo duže trajati. Klipić. Ajde bre. Evo. Evo ga, znači cijelo vreme smo čekali dok da se uključi i idemo nek install i sad ćemo malo da počekamo, ali vi ne mora da čekate, zato ćemo da prekinemo malo. I evo ga, znači idemo finish i evo ga na desktop. Znači idemo, odmah će se uključiti, ne morate vi tu desan klik, znači samo se to sve radi. Kako je ovo? Ajde Minecraft! Inače ja ne igram Minecraft, igra Leo. Znači samo ja igram. Za mene Minecraft je 0 u odnosu na šta ja igram. Znači, znate kako se igra Minecraft, ne moramo sada da čekamo da se uključi, znači to je bilo to. I sada ćemo da stavimo u deskripciji 10 premium akaunta. Ako hoćete još, onda lajkajte, šerujte i
subscribe. I to je to za danas. Ćao!